I veliki pozdrav, moje ime Matex, vi se subota ja postanete deo Matex Squada. Danas radimo 10 činjenica koje verovatno niste znali u Sioncima. Koji svaki drugi početak je težak. Sada snimi me ptičica i smješak, blicevi bljesak, fanovi u transu. Svaki pruža ruku, svaki skida kapu. Nikad copy paste, znači sve je moje. Idem prema vrhu, znači pravi potez. Kako vrijeme ide. 10. činjenica, jedini Sionac koji može kontrolisati Uzaru je Vegeta. 9. činjenica, Sionci su toliko aki da ih svi frize boji. 8. činjenica, najjača Sionska BB Broly sa čak power levelom i do 10.000. 7. činjenica, Super Sionac se budi na isti način kao i Sharingan pored neke velike emotivne krize. 6. činjenica, ako neki polusionac ima dete sa čovjekom, to dete ne može postati Super Sionac. 5. činjenica, Gohan je jedini polusionac sa repom. 4. činjenica, Sionci sporije stari od drugih. 3. činjenica, Sionci postaju jače posle svake borbe. 2. činjenica, kada bi se Sionci pretvorili u Super Sionca, njima bi se sve povećalo 2 puta, pa čak i pamet u borbi. 1. činjenica, najmlađi Super Sionac je Goten. Nadam se svidio klip, ako jeste, lajkujte ga, a mi se vidimo, peace. Kad sam bio mali, isti sam imao, gledao sam klipove, a iste sam i snimao. Da imat ću ja fanove, od uvek sam zamišljao da pesmu ja ću snimiti, bila mi je misao. Podršku od frendova ni nisam očekivao, oni bi se smijali šta god ja bi snimao. Nisam od onih što za koment bi te cimao, neprospavane noći da tekst bi napisao.